mag sa abiriyo machiegni. Koth machwe pacho ka medo kela chiedhnade ne oganda e kor gwenge. Riwruok mar Msalaba Makwar kata Kenya Red Cross noreso oganda bura kamoting'o nyithindo 15 mane koth ogeng'onegi e chula moro e gwenge Mafeji e Garsen, County ma Tana River. Nyithindo mantiere bwo higni 10 gi jonyuolgi nokwame puothe kinde mane ola mapek nomuomo kendo geng'onegi chopo yudo resruok. Yangore ni ne gibuono ote mar dar kanyo kutendore gi cham mane nie puodho no, cham mabene ne gikone no ywer gi ola mapek. Jodak Mafeji e Garsen kwa migawo mar Red Cross mondo odhi nyime gi chwalo kony mar reso gi e kinde koth makama. Meneja mar Red Cross kwadho wadnam chumbi Hassan Musa omedo jiwo oganda modak machiegni gi aora Tana mondo mi odar odhi kuonde moting'ore gi malo mathiro masira makamano. Sababu ambayo tumekaa sana huku, sababu wa mfugo wa mbuzi, kama tukitoka mapema mfugo kule watahangaika, ndio sababu tumekaa huku kutunza mfugo polepole ili sababu ya weather sababu ya mateso. Tukitoka mjini hakuna chakula, ndio sababu tunakaa huku, sababu ya kulinda mindizi na hali ya mfugo na kuangalia weather za maji kwamba zitakuwa paka wapi. Mimi nakaa huku na watoto na mbuzi. Mzee anakaa Garsen. Ukimpigia simu anasema oh nakuja. Sasa hii furaha yangu mmekuja mmetusaidia tunatoka. Hatuendi na maji. Nimeshukuru. Kwa sasa hivi tumeweza kuokoa watoto 6 na kina mama 2 ambao tumeweza kutoka katika mashamba haya sehemu hii ya Tana River, na bado kuna wengine wengi ambao wamekwama katika mashamba haya na mtu kwa sababu ya mto kuweza kufurika maji na kuvunja kingo zake. Hivi sasa tumewaacha wazee wao ama baba za hawa watoto kwenye mashamba, na mifugo pia hatukuweza kuibeba kutokana na uwezo wa boti yetu kuweza kubeba watu. Pinyo wacho mar County ma Migori